dapur kapayun bani mengesakan mangga urang dapur ke Parayun tarikan sekedik ya yang Marcel teman nyeri nyeri teh nyeri hati tamelakeun benang budi sabaran hati Allah ieung tega teh teuing indit sore kurunyung geus subuh hati tunduh muka kentelar batin cerik nyeri sorangan aduh Allah ieung tega teh teuing nyeri sama benang di ubaran kajen tutumpuran paeh kita panasaran mempengaruh keneh mempengurang can baktian pekeras serahkeun telak tilu sekalian nyeri sama benang di ubaran kajen tutumpuran paeh kita panasaran mempengaruh keneh mempengurang can baktian pekeras serahkeun telak tilu sekalian tante butuh salaki curaling peka rasa sok ieu aing teroba teeling-eling aduh Allah ieung tega teh teuing iha iha la 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 lucu la 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 iya mobil butut keluaran saja manjeng badil sundut harita ayeuna mah mobil butut geus jarang nambangan ge eta di kota geus dilarang usuk tutut mobil maju ngidul mogok ke di jalan tadi antara ngepul iha kene turun nyucai di salokan mobil nak nginum siga kebudi mandian iha la 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 lucu la 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 iya ajelma cinta teh buta pacar si akang memandang harta bohong geningan bohong tanpa harta cinta teh rasa hampa iha cemah adeden yang penting cinta ibu deden pajang urang Cibudah temandang harta bohong geningan bohong tanpa harta